West Karbi Anglong Jengkha Municipal Board ang kangalo araratum Karbi Anglong Autonomous Council pen kasimar pon Newland Police sapothak kedamtang chiti ni phai inkwara ke thomani Jengkha long kachesong pon Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pathik non-rate of annual land revenue rural areas along commercial land first class pharoner cap par bigha second class pharo truck par bigha third class pharo pli par bigha industries along Pharupho par bighas, homestays along Phokep par bigha, agriculture land along Inkoi par bigha. Labangso arona banke chekhoi dun thek atheke town arlo chot pukali kedo rongrop arlo si ke ongnang side lapen karbia khayatum side. Karbiatum ke keplang puke jum olang. Lasi isi pen langdam lo polote karbia khayatum aphan longle Pache Jorpo, Kiplangatum Ansi, Taunalong, Dochojipu, Abidi Laki. Mate, King Sang Asotuma Pan, Pache Rai Taiji, Abidi Lopusi, Sarsing Ingling Ahimpen, Maya Long Lamthi, Jaipon. Langpon, Newland Police Protest Program. Dahil kasi may jengkha tawag niya po kaparlo hawar lapen kete bokrer o pinangara tundak tubusin rumah sunay tumrat pera di mana pa kala hello je labang so 25 June ni Autonomous Council ben kapik langpon kongle aron bang kala pa private kopi pon mala so tenje 10 lakhs ben 30% premium ke karbi tu piuni lapen ke 9 lakhs 20% pura premium ke tu ke piuni apor sila so teng lu kita teno chiri si pen lakh premium chiri si pen lagi sira popular 80,000 asana premium itu unit.Asi premium unit lo pada long lehem man ni. Posila bangso 25 June ni New Land Settlement Policy Council kan kapeklang. Dia lagi karbi yang long lehem ku kapaman AG pan isiap hilang. Teklo lah mas. Lasila soron dia bidrovek ni. Dan laswa ron bidro retik tu ke. Council kan private retik tu lagi. Militum ke cisong pon bompo. Lapen hini bang militum ki popular hello non jengkha aha bara long sosota. Tahun ka diklar usia tim tak kali. Jiri kindeng ta la sota umla ferta patu minili tu na. Umla ferta tahun ka diklar ki adim si kali la. Sela hello industry ave factory ave farmen ave. Kedu ke planga ke tek ko pine ka chintu na tek tasona so samkhan. Lasi la so ordar ba ke karbe autonomous council la ko withdraw tuni. Lasi tu Sonia Diman la pini ba. Jengkha mana tahun tu pula tu ka diklar ordar ba withdraw nahi. Lakin 25 June ni council kan kapeklang Newland Police ordar bangkaya withdraw. Labangso mai ke cari ponalong rongasar singing tia hin pen bangso mai along aluhia man pen ka chetong dun abarim em ram sing ronghang sar singing leng atum chetong dun. Khironi pen mohantiron Karbing long live. Nangli jongsi reels kaselam lapen mohor kenep ning ke hangabang phubang phipulo tangte nangli kit he kason rat atheng no an ke paklangji lapen rat phan kapachi nije phan Karbi Anglong tourism sai campaign warsai keme nangwan bilu Karbi Anglong tourism sai campaign patepi ponsi world tourism mani phan reels making lapen photography competition kibi pon reels kaselam lapen mohor kenep athepi ke Karbi Anglong along kijui kelangadim mate tourist adim local cuisines lapen Karbi Anglong art and culture abuthak nangji lapen real sabang kiding nai seta second thongkap kithi nai seta second crip ho angbong nangji kijut si kideng ponji ke chiti ni phai gora truck arni anghenlo bangso ka chepate along ke haya bangal seta tamka kereng surikep long poneji tangte langme scenarios selambra mohor ne igra lo iplot non Karbi Anglong tourism@gmail.com along lapen naliki thek pena jok che palong ponik non surikep atangka